مرحبا جواره عباره و سلام گشارته و چاوانه و باش درحت خودش رازی به که کرم که بیجه ناوی نجارش کو هاتی ناوه نجار الگورا امزانن حبیبه نجار هاتیه حبیبه نجار کالکه میه مکانی ویل حتی الانتاکیایه زیارت ام ورزانن امزانن جور هاتیه حبیبه نجار بخوا پرساد دوا گریدایی بناوی وی ایلی گوگز وی هوزی گز ناز بکم دیرو کاوی چقاس دیمک حبیبه نجار گریدایی خوزی تشمر بیجه دیرو کاوی هزش چند سال چه بویه اف هوز بوی ناوی نجارا هاتی ناس کرن اگر در پکر دیروکای کبنه گل کی کبنه يعني تشتي ام تخمينا خل گورا ام زانن و بری تاریخا پیغمبر بجی چونکی پیغمبر جی د تاریخ د خوارزیه نجاره حیاتا پیغمبر وقتا تدخینه دبه خالانی وی نجاره دنگیم تیتا دنگه تیمه جبر گو سکنی مگو دیمک ناوی وی هوزی گلکی کفنه گل کی کبنه راست از درم برسا دن جو اف هوز اف عشير لكوبل افكريه اف بريقشي هوزه كيكي نه كيكان النجاره بالغ عشيره كيكان ديجاد ناف عشيره كيكان نجاره قابلات نجاري او جي نجاره ناف كيكان ديجي دو قبيله يعني ميرغوهرا هنا هسنيكا هنا عشيره ميرغوهرا جدانه هسنيكا جدانه نجاره جي ميرغوهرا جمير جوهران اف هوز الكوبلاف دبي انا لفيدر الجمال التركي القزلتبه قوسر منطقه ميردينيه عايده ميردينيه بلي حتى هناك جوان درن جنديوان السوري جي هنا و ديجي الفيدر المنطقه قزلتبه هنا الديركي هنا النسيبين هنا المازيدا هنا محسرقي هنا يعني الستوري هنا ديار بكر بسم هنا بلابوينه گوندێنوان ناوێ گوندێوان بژمێرن والله ئەگەر دەرفەت هەبت کار بێژی بێژێت کار بت کار بێژ بێ چەند گوندن نمونە نازکارم ناوێ گوندێوان jî bijmêrim û çend gundî jî em karin bibêjin mesela êmey aydê Qiziltepe kilêbîn merkeza necarayî zaten yani merkeza necara kilêbîn e li Qiziltepeyê îja ji kilêbîn zorava heye zorava topal mewîjo heye xan heye ebês heye çîplag heye boğaziya mezin heye boğaziya mezin hinek jê necarî nikişne necarî li beşik hene li yarımcê hene eşter bêjim li herma hene li xirxirê hene li Qursa navê hene evana ê gundê me Qiziltepe zanî عباس وخان وهرما عايدة جيلان بنارن جيلان بنار عايدة عرفية دي مركزات ديركي هنا القصر كي هنا جندكي قصر كي الماضي دا هنا من هي لنسيبين استليلي هنا جارا لجند كيواني دن دالي هي لستوري جرزي هي أبانا كش جندي نجارا لبسم الخاصة هي اوانا گنده ای نجاران افسر خطی اوانا ای سر خطیه ای بنیا خطیجی yani ای بنیا خطیجی شرفیه هی مال نجارا له hani مشفرا حليمو هي گنده عاسیه هي خربه جمو هي خربه سودا هي ووقتی دیجی بلابوی هنه مثلا لدربیسیه هنه لسریک عنیه هنه چند ماله وان لقامشلو هنه لحیسیچه هنه لشامه هنه بلابون يعني اوانا جي تليلونه هنه تليلونه جي هنه
دوسي مالي وان تليلون يجي يعني تليلون وامي بسي ام سنه بدي حسبين هذا بله شخوات تماشوانك دبي العالية يجي هنا العالية يجي هنا خربة سودا هنا المشحيفة هنا يعني قنديوان قالك إن بلابوي بر تا اي سرختي شرفية هنا كويش كراماتره إيه كويدر تاقو كشان قند ايداوي شرفية شرفية تلشي بناخذ تقولي تشيبلاغ تقولي تشيبلاغ قوت تشيبلاغ مقول شو تشيبلاغ ذات اتشوش سادة نجاريني غريب بيتنا تشيبلاغ اسكارم اين بين ساده نجاري بلكي سي تشار مال نجاري هبن دوسي مالي نجاري هنا اوجي عود الناب مدني اوجي اموال واجي مربي خد حاسبين ام غريبنا حاسبين دعبس مثلا مالك دودي غريب انا ماجي مربي خد حاسبين ام غريبنا حاسبين وانا قش ساده نجاري وانا قندي مشتر جمارتن ايه نجاري بوغازي نيفي يعني نيفي بر لا نجاري غريب تهان النجارة مالي وان برن دورا بينجي شيس مالي نجارة تيدا بلش يارمجي مالي نجارة هاني برن اللي بشك سيشار بيج مالي نجارة هاني اواني بلابوي برن اما مويجو ساده نجاري زورابا نجاري كليبين نجاري خان نجاري عباس وري تشيبلاغ وري امانا قندي نجارة بري بخويا تشيبلاغ قندي خالاني بافي من رحمتي بافي من قندي مالا داوي رشو خالاني بافي من أنا دورشي مزنوان حجناي في حجناي بلي لاي موساي برو جير دبيجن ومالا حج عثمان جيتي يعني د تشبليغ دو بابكن اجا دورشي تدي بلا بونو بلكي نهده بابي وان شي بونو مزن بوني يعني قرابالغ شي بونو هنا جوان شونو سريك عني مالي وان هنا بلا بونو جهدو زمان ده بلا بونو بلي سلام وليش جوان جمع قشار سر شعبه بلي بخويا خالاني بافي من خالاني من نجيك از قلكي كيف خشم خالاني بافي خويا وز بجنا خل برواد طوينم از قلك جارا هاتم تشيبلاغ وافقن ناس دكم المنطقة جيلان بنار قرب جعشي هي اوجي بيجي شيء اسمه نجار دورداني اوجي المنطقة جيلان بنار هرما جيلان بنار منطقة جيلان بنار هرما وعبيس وخان وخرب جعش وانا بارغي عايدة سريك عنين جيلان بنار بلي شخوا هرما او دلي ميرخاني كي بخوا حج سليمان رحمه خدي ليبه او زلامي خالتيكا بافين بو اري او جمالا دلي ميرخانن او ايه تحتوك هنا جوان لقزيه هنا ايه مي غرسيجي اساس اوجي ديجين دلي ميرخان لگورا مسوال کری مازی دا مندیلا جی دلمیر خانن یعنی باناج سلالا دلمیر خانته بلي او لگور او جمرد بلي بخوا برس هنا زي داوية دي برسي تماشاوانا بكم از دخوازم دنافرة وجنوفرة كوملاك يا وك بزماني تركي بين درنقاك وذكرية لقوسري خوزي نجارة ام جير دبيجن خوزي تلسر مالا نجارة بقى كنجي وذكرية وشما وذكرية مالا نجارة اباي شغله شش مهبوي ما بكريه يعني الرسمياتاوي سيشار مهبوية ما مزود بري سالك ما دس بكر رسمي بتديب هاوي الرسمي شار بيج مهبوية ما بها بكر جبونا جبو تمامي نجارة اموان بسر هفدودن مقصدا میگه ما بکر مگو امی بابکا جورته راکن دیدی انا هم دبی مالا شمدی و مالا توپال و دورشی و مالا فرمان هم دبی می بیا راکن ام گش نجاری لای بابه هفدونه ام گش بسمامه هفن فرقا ما جفدو تنهی و ابدا مالا ما گشایی و ما باشخانه و درنکشی ما ادیب چه ادیب کریه ادیب جی لای حی صالح لای حج نوافه مزنه نجارانش عولیا خود مزنه نجارانه veya kesinlikle inkar etti zaten.
وما بكري ما قوتي تش دعوة يعني شارع سرية نجارة هب أمكار بالحياة أمكار بقول إمكاني خو أمي آلي كاريا وان بكن أمي وان بين سرها براقش هبدو ناس بكن إيه بلابوي أم قشا بينن هبدو ناس بكن كي زانب كي لكوي أم تاريخا وان مثلا أم قندي وان درخن أم نفوسا وان درخن لكيدا النجاري هي أم نفوسا قشي درخن أنا يعني تماما تركي الكوي أم درخن العراق السوري أم قشي درخن مثلا العراق يجي مربي ما نجارة برد لسامرة هني لموسيلة بيشش قندي ما نجارة هني أم هدي وانتين سرهب يعني أم نابي وان قشا درخن أم وان قيد تشتكي باش هوزك السيبر شاهي يعني الجمال بن خطي ولا هلا موصلي العراقي باش الموسيلة خليل أيوب هبو رحمة خدي لي ببري حفت حي سالة ببنبا إيشي دي الشهيد كت استم دي شوم جميع مجي سوال دكر مقول فير قندي مي نجارة إيق عايدي ما نجارة شن حبن دو بينش حب بينش حب قندي ما هني يودلنا موسيلة جمالي وان بربون قسمت نبو ما قش نديت ما قش ناس نكرم فقد ما قال لك وان دبينن يعني اما الناس كان انا اجي قام درم وان دبينن اوج جارناتين فيدري لسامرة هبون مالا حسيني حجي حسيني شامان جوان رغوتن بري او دهاتن فر انا بري چند سالا دو حبلایی هاتن فر قدرا بيسرو مهكي الورما ما هبدو ناس كي باشه از اتخوازم هنكي تكز بكم السيرفي ذي كومالي درنجا وقو وتشيكريه يكجي والنجارة بسر هفدن هون بافكا جناف راهجني بورن ام حمو برانا ام حمو اي بافك ام بش لاي بابي هبدون فرقا ما باش جبتني كاس بروبليم برسجريك بروبليم هبد ناب نجارة خب خدو هوني صافي بكن شارع سر بكن نه ام قاربن شيء سيما بي حياهم كاربن ام بين خزاني وبلنغازني وفقيرني وهبن هوني آلي كاريه واربكن افجي هي يانا اوجي هي آلي كاريا وان هي öğrenciye mey egil mektebat خوینن اگ امکانه وان تنه بخوا خواندن کرن بدک ام قاربن امه د آلي كاريا وان بکن نساغه ما هبن ام قاربن امه لوان بنرن yani bana ما قش خستنه تزکا خوی درنه که bana ام پیج دب خیر انشالله قشی بینجی شخوا باشي وهن وجبو بيوندي وكونتاكي دان وستندني ب اف نجارة ايغول برچيدن هون جي فاي تدبي هون كاردكن هون وقت بي يعني بيجين هفدون يزيكي هفجي ببنا وري اف دردقا وجي فرموك ام آنها في دريش خور ام آنها لبر الشغل خباتا خور لسر في دري دكن وقتا ام فر خلاص كن اميجا اي عراق يجي دست بي بكن واجي قيدي وانو بين ناس كرن اي سوري ذاتا همان هاي ما وقشا جبدو اي چنگي قال لك اي وان لبرن اي ما سوري اما بجهر مالي شر حبيوان لبر هنه بلي ام باوان دكن يعني هدي ام جاري وان تينن ام وان دنبيسن كين اللاوي كين جكن لكي جان غندينه باوي ويكي قالكي ويكي ام قشا درخن يعني ام قشا دنبيس باش خال از تخوازم اشتر برسن ام بيجن اف بيشي زنكي ولا سر كردار شارز از بعاخفن بوك اف كوملا قاواق هاتي هالبجارتن يعني بسجمي وك ايك سركي كومالي واندر كتن بسجمي يعني بتشنيدنه يعني هالبجارتن عوليا ما فكر بسجمه تشكر ما ذاتا عوليا في شغله في حركته ما دس فكر ام نهده حبول ما دنا خد فكرات شكر وما هبدودي ما بهبر دسته خداها بمشيا آنها دورا پیجی دو سه حبات شبونه ایگ بونه دادی ویه و ایگ بونه قیداوی اندام ایجا جنوها و پی به ایجا و سچم چیبه به هر دو سالا سچم آوه و چیبه به یکی بخوازه جبو به باشخانه و یکی بخوازه تیکه به یونتما و سربست yani دموکراسی ایگ بخواز تیکه و تیکه انا سروكي كومالي كي اديب لا حيسال حي حيسال هاي حج نواف سلاف وريز جير
برسك بين اتخاذم رو كي تسرفي كوماليش برغو كارك باش و بيروز به ام بيجن وك نمونه مثلا مثال يكي وين نجاري لسرختي لخزانه كي وك بلنغازه كي وك معايل به نحق به يعني وكون بين حق سزبه قالوا هو از نجع الشراوه راه از خوارزيه وبابين خوارزيه اوكي لي از نجع الشراوه از بالتني لقوسري مرفي ما از بيجم لاورفان ام شخرت بين مثلا لما حق سزبه هو نجاره وافكو مله هنا بشتاوي بقرن يعني هنا بشتامي بقرن تشلويه لا امي هبالا حقيقه بكن حقيقي كي مرب بيجي بري ما بيجي كي بيجي فرق ناك جمر حقيقي شبه ما هباتي حقيقه بكن حق زيل جمع تني چونکی دناوی کومالامه ده جماعتا می ملاجی هی شغله تکف شریعت ملی می تکف نه اختیاره مهنه مثلا اوجی رومتا منه اختیاره ما تشتی تکف حقیقه اختیاره ما جوه تکف نه اوقات مهنه وقت تکف شغله رسمیات اوقات ما تت بیبن حقیقی چبه می هواتی حقیقه بکن ام نابه بیا مربی می بیا وای حقیقی چبه حقیقه می بشه خواهد برا غریبه خواهد برا کسی میتونه برا بیخودی به چی به شمار فرق ناک yani. مالا و آوا و افکاری جامعه از پیروزیا وقتکم لسروی کاری پیروز براستی جی جامعه نویسان دیگو کاری و پیروز به کاری و پیروز تشتکی گلکی باش و جامعه دیویژن اشتوان ممنون دبن گلکی باش گاواگ ام دبین گلی تماشاوانا چیروک نه چیروکا گلک جارام گوتی گاواگ سر هوزین کردی عشیرین کردی دردخم نگو ام عشیرتیا کن ودگری نه دوکومنت توثیق دناور و پیشکتنک هی گاوا کوملاک وان هبه و کارکی ما نباشه سد بين 6,000 مروفي دعوة ما دعوة عشيرتية يقام عشيرتية وقت زمانه بري بينجي وام شغله عشيرتي دعوة ما عشيرتي واي مزني ما عشيرة هي ذاتا سعدوني حج نوافل مزني عشيرة هي اوداوي هي اوداوي بكري يكي بخوا شغله عشيرتي واي الوري ام ويا اشي قشينين او انا لجيه خانه ام وانا علاقه ما وانا تني اما مشخور بیاد شکلی جبوگ امکاری بن آلیکاری که مربی خور بکن به آله خور بکن به انسان خور بکن انسان میگه د تنگای دبن yani çi lazım ya an hep tişte jmebe em nabe me hep tişti bik ama tişte imkanı xwede ev jî tabî balığı necara balığı merivayı meriv jî wexta destek ebmedin û hevaltiya me bikin û bi me bimeşin heya emkarî be me tiştê baş bînî قال لك ام لهبدو توب دبن ما هي جارك يجي بازدار يا جارك وقتها احتياجي شيء دبن حفتي جارك يجي امكان لهف توب دبن ام لهف تحاول لازمي كبا ام بهبر قرارك دن ام بي تشتاوا بكن قش هبر بياري يعني براي بيتشي او وكو يابمش باش ودام استداوه بكوزي دره هوزيدن ابن هوزين كردي درنا جيوان عشيريدن ويشي ببن ويهبن دانو استندنو بعشيري ولتر دانو استندنا ما بقشار هي بريجي هبو ان هاجي امي زياده بكن هر امي بوار تيكفن تقولي امي بوار تيكفن شكي امي بهبر بيبن يعني ام بهبر بيبن جي ذاته وقشي كيفاش مرتي قشي يعني ايه مر درنو تين قشتين دبي سر خيري بكيفا قشا جيتي دبي وتشكي باش كري ان شاء الله جبو وليت هنا بيشكشي خوشك بكن بجمع في حركة ما ممنون يعني كاسي حياة هاجمر نقولتي وجبوت شبيا واكري وإما كاسي بيجي نقري دايني يعني نا أما جامع نجبو تشكي بيج تشتكي أب صادق جبو مروانتي ببياتي دستي خدي بجواكي رأي قواقو هن لهبن ويخداجي بورا بتشتكي قلكي باشي أز وتماشواجي كي كومندك سباسياوت كل سيرفي كاري بيروز بيفي مقو هم بالسر كفن دفي هاويده اجي سپاسیه جواب تمامه تماشاوانا گشا بکن از پرسا خوی داوی بکم و زیفه گرم پرسه تماشاواناش برگو پرسه وانجی هنه از بری پرسا منی داوی چه کارم بین چه اف ایل اف هوز چه بویر تیب درباس بونه ام جبرگو وقت دبی گلکی کبنه الگوری تدبیجه ام بیش 100 سالی ورده تبو یرا درباس بویه
يعني شغله bu yere tu dibêjî şoğle dijminaya û nexweşiyê filan ar tu dibêje. Ama çi bû yere ku ro berbiçav be û çareser bû be yani ne ez dibêjim di mala şerkirina ne wisa nimune em bên toşa begara gerok cara tê dibûn em bêjin carkê eteyî gelek nexweşî berê bi ser milletê me dihatin. Erê di toşa begara necara xwe tê denê. Tê denê şehîdê wan jî hene di navê toşê cîgirtine. Di 1944 1944 ta 1946 de. di wir de necara di nav de şerkirine û di nav denê ji ewl di heyat haliyê jî di nav denê. Belê. Baş e em karin bên ev bûye ez ê wilo zû bi zû pirsaşter bixwînim û bihêvî min tu jî bi Kurtayî bê ji ber ku pirs pirin. Tamam keremke. Bilê ecamêkî nivîsandî dibe wek vê komelaya hanê ev komelak ya xwedî û ehla û aştiyê yê û alîkariya hevê dil gorî karibin dibe eveya girêdanek di navêna xwediya û Kurda çê dike û avakirina wê tiştekî pîroz e gelekî baş e û dibe em bihêvînin ku êlê din û hozê din jî hemû wa bikin em bavê mezlûm roj ava ji hêla dêrikê yê ji bin xetê yê vî hawî dinivîsîne û Ibrahîm jî silava dike ez bes dixwazim bêjim Ibrahîm Xelîl bibûre dibe Şeyx Ibrahîm Xelîl Eyyûb lawê Xelîlê ji Musilê ez wî naz dikim baş naz dikim em hevdû Tamam. mervê me ye ew jî silavê min jî gelkî lêke. Silav û rêz jê re alçît gotinek tê nizanim nivîsandî dibe ti girêdan di navbera Necara û ew Fursanê Hemîdî hebûn di dewleta Osmanî di Fursanê Hemîdî. Hemîdî alaylarî em ji wan dibêjin yani wextê Hemîdî alaylarî çêbû weya em baş tabî nizanin em dibe belkî wê hebe. Baxçe. Ez ê herim pirsnîdin pirsek hebû got Kurmancî ji wer dibên em kurmancî ji wer dibên Hemêdiyê. Wê çaxê zemanê kalkê me Mahmudeyî tiştê em zanin wê çaxê ew jî tê de bû rutba wî jî hebû Xwedê zane rutba wî jî li gorî Tirkiye em dibêjin ya üsteğmen ya yüzbaşî rutba wî bînbaşî em ya tam nizanin yani hebû. Belê wa ez silavê xalê xwe ez neçarim û mecbûrim ez silavê xalê xwe Ridwan Ceylan ji Çîplaq ez bixwînim silav dibe silav ji te re û ji mêvanê te re Çawa ji wî re jî gelek silav û rêz. Serserê xal ez min dîsa got ez dîsa dixwazim bêjim ji ber ku xalê min camêrin hûn camêr hûn hemû xalê wê bavê min in dibin xalê min jî û xalê min Ridwan datînim serserê xwe bejna xwe li ber te û malbatê hemû tewînim Gulîstan Tahir hunermendek Kurd e ji derbêsiyê dinivîsîne dibe aboriya we şikûyê yani ev perê got ev perê hûn pê ev perê hûn serf dikin mesrefa we şikûyê Ji desteka merivayê meriv destekê din meriv yardımê dikin meriv herkê dihim cem xwe alîkariyê dikin û bi quweta meriva çêdibî yani bê quweta meriva ev tişt nameşe zaten. rast e Giranî çünkü yek tenê nikar vî tiştî rake çar hem nikar rake ne meriv giş ne destekê ne de çê nabe zaten alîkariyê nekir nabe giş dikin jî elhemdullah heya niha ji serî nod û pênc meriva dayî yani dikin. gelekî baş û bixwe belkî ne ji mafên be ez bêjim gelî necara hemû bidin ji ber ku ev karek pîroz e lê mere hêvî dike ku hûn hemû yek bin ji ber ku hûn yek bin ji me hemû arbaş e û naz dikin bê ez çi dibêjim ji gel re heya niha hema bê em giş yekin yani dina me de çar hebê xwe bişûn di dayî jî ew jî înşallah wê bên deriyê me şer kesîr vekir yani vir mala necarayî ji xeynî necara piştî necara hatin pê mala herkesî yani kîbê milletê me ahlê me kîbê mala herkesî derî ji herkesîr vekirî. Mala we ava Alîkej ji Amûdê pirsekê dike dibe hema xwezî gotiba yani ama nêzîkayî necara tên naskirin bê çend hezarin yani nehatin jmartin zor e lê nimûnem bên deh
ام آنها ويا درخن ام هنا ما خلص نكري لقول ام درخن اي ميل تركي ام دحسبينن هنا ما ام درنكتن آلي روجافا سوري وعراقي ام من ودرنا شنو اي ميل تركي ام دحسبينن تخمين آمد الدورة 20,000 نفوس ويدركبت 20 بلكي تسال 20 جي دركبت 20,000 سرخته تشتكي پر مزنه بلابوي برن لأدنا هن لإسكندرون هن لميرسين هن لإسطنبول هن لإزمير هن تماما تركيا والنجارة بلابوي برن باش قالي تماشاوانا السلافين و از بهيفي مكس دلي خو نقر السلافي و از نكار محمد بيجم وي خلق قلكي دريج به اش بو بيشروجي اش بو دوكومنتي اس برسا تنيد بيجم على عدي باشا برسد بيغورا حبيب نجار لكيجان غونديه نل قندايل حتى أنطاكيا أنطاكيا هي مكاني وي هي زيارة ايك درن كارن جامعة ويلويدري هي ايك درن وي زيارة دكن جي خياي يعني هر حتى تشكير بيج ويريت أبدا بله حسن محمود دبرا ديركي برسد بيقرو غوندي تايبت بنجارة هنا وسر دبرا مد بيج بن خطي بله حسن مانا خالي مقول مقول مش شفرا حليمة وقندي تايبت اي نجارة مش خربة سودا اي نجارة عاسية اي نجارة وانا نجاريني وچن قندي دجي اوجي نجارة وهنكي غريب جيتي يعني تفهفن وانا والدربيسية هن اشتري القامش له هن چن مالي نجارة امزانن يعني هاي مجوان هي لعيسيجا هن لسريك عنيه هن للشامي هن مالي نجارة شامي جي برن امزان يعني وانا اي بلابويني يعني زي قندي نجارة اي نجارة بيف كستيتون اوانا سيچار قندن اوانا اي نجارة باش جبو مش حيفا هي اوجي مالا ملا سلمان جي ام نجاري تحسبينن يعني واجي زمانه حجي حمو قال كيما حجي حمو 1400 سيادة شوي سوري جبر دولتا تركي الربيعي مالا ملا سلمان وي شاغي آلي كاريا يخش كرنا باش جبو نجاري تحسبينن جبو خلكي مي اي نجاري خوانا غيدين بينا كاني تشكي منا قلت جبرقو برسيوان جاميرا تنبو لزي بيجم شكشان قندي نفيس عندنا قندي بشك وقندي كليبيني وقندي خاني وقندي تشيبلاخ افانا اي قوتي بيرام سلاف شاندنا سلافوريس شاندنا اشتر واد بيجم انا من مقوجي ذاتا مقو كليبين زوراوا بش تشيبلاخ خان عبات مانا قندي نجاران بله بشک ده چاپنج ماله می نجاره هن یارمجه هن بوغازیه هن خرخره هن او جی مالا عبده شیغین لهرما هن اوانا ساده نه نجارین يعني قش نه نجارین خلقی غریب جیته هن ام سر گنده باش از اي داوي بخوينم بخوا بعض مظلوم فايب زمان عربي نفساندين دبي سلافوريتشتا وش حمو تماشافانار وش براي ما ايميفان سرتت بيجي ودبيز هيفيا سركفتنت في كاري وان بخازن افكار نموناك جبوغ كرد نيدن في كاري رابن احمد جزير سلافوريتشتا ازي وجامير محمد امر سلافوريس محمد عمر جندي هرما اشتا وبسمامي عبد الباقي شورج سلافوريس دبي وقت برسكي ما مستا زكي محمد باريزر افوقات برسكي كتب جي قندي عاصي السريات التمر قامشلو عاصي ام ناس كن عاصي قالوا نجاري اشتر تشكي بيجم نجارة تبعات تشكي واني هي برش خوارزياني خو حزكن خوارزياني نجارة جيكش جاميرن باشن ام برش خوارزياني خو حزكن خودش ترازیش بیش بروی هاوی کش برگو زانم به خالانیم چقن جو باشن از بجنا خال بروان طويل البرو حموا خديك مانيات ندي لغرسا ناوي مروي ما مالا مال جمعه برن مالي وان برن لقزيجي برن لميرنيجي هاني لغرسيجي هاني اسطنبولي هاني درنكاوان اسطنبولي هي مالا مال جمعه انا اوجي مروي من نجاري ابانا اوجي قرابالغن يعني معلومات قرابالغن مزنه فاي شيخ ابراهيم دبيجنا جارة المصري جي هن نزكا حي 6 حزاري دبي المصري هن
خودê awana em nizan Şêx Birahîm belkî hayî jê hebe em wana nizanin mehîne ew sewala yani em dikin de ka em karî bi xwe bigînin wan em karin bi wan re tekeliyê dîn em nizaniwe Şêx بلش Birahîm خوش گنده zanibe فرموك Şêx Birahîm zanibe karî bi tişkî bigînime em bi wan re telefonekê bi şiklekî bi em karî bi xwe bigînin em باش از ji gundê me goş gundê mendala jî va silav dikin û ji xursan navê Mendela li mentika mazî daxi Xursan navê bali aydê Qiziltepeyî aydê Qosereyî ew ji wan rê mala me li Cim'a ew jî mervê me ne soy ismê wan jî örnek e paşnavê wan örnek in belê bi vî hayî xwe pirsê me bi dawî bûne Ja êmey Xursê mala me li Cim'a wan berî çend sala li Stenbolê ev mala Xursiya vekirine ew li wê derê Hemed Emînê yê Hej Hemed Emîn örnek başkanê wê yê ew jî ana tekîliya me wî hev re heye ew gelek tişta jî ji me re ve alîkarî ye em ji wî jî spasiya xwe dikin spas ji te û jêr û ji hemû temaşevanan re xal tişkîtey dawî hebe tu bixwaz bêje fermoke gundê me em gişa bijmêrin gundê me mala mêşe heye li cem zoravayê Qesicranî yê li Qerequyê hinek mervê me hene ew jî çend malê mervê me hene yanî ê belabûyî pir in li ew gundê wanî Tehtok hene yani malê belabûyî pir in li nav qezê malê me necara pir in li nav hundirê Qoserê de mala Hermûş hene malê we Xursiyayê me mala me li Cim'a hene belabûyî pir hene yani necarî Qerebalık wek mişter got yani tiştê em texmîn dikin di ser 20,000 wê nüfusa me derkeve em were texmîn şaşê ew gotî mala Hecî Kermo mala Hecî Kermo mervê me ne ew jî li Sûrî bûn navê gundê wan ka çi ye nizanim em zanin wana li Sûrî hene em zanin ew jî mervê me ne Hecî heya apê me Hecî Kermo secera Kurda jî a necara li cem wî hebû gelek mervê me çûn cem wî jî jê xwestin neda kesî jêr gotin got ka wê secerê bimedin neda ka ji bo çi neda nizanim belê fewaz ana wê cem zarokî wî hebe zarokî karî bin bigînin me em memnûn dibin em ji wan gelkî spasî dikin pirsê min ema gotinek tey dawî ji me û ji temaşevanan re hebe fermoke gotina minî davî ev e ji temamê meriva û temaşevanan ez gelkî memnûn dibin spasiya xwe dikim û qusûrek me jî hebe bira efû bikin û em dixwazin temamê meriva alîkariya me bikin û hevatiya me bikin û bi me re bimeşin û em fedîkar nebin em karibin ji bo meriva û ji bo aliyê welatê xwe tiştê baş û qeç bikin başê ji bo te jî vê alîkariya bi me kir em ji te jî gelkî spasiya xwe dikin em ji te jî gelkî memnûnin û tu xwarziyekî me yî kêfa me ji terhat me tu naz jî kir kêfa me jî pir ji terhat û em gelkî ji te memnûn jî dibin mala we ava ez mecbûrê we me û we ser me heye erkê wel ser me heye kêmaniya te nede xwedê ji te razî be li gelî temaşevana ê we spas ji we re li servan nivîsandal servan agahiya li servan silava li servan pirsa û ji mêvanê min re xalê min re Ebdilbaqî wek nivîsandiye Ebdilbaqî Yilmaz lê navî wî êk durist Ebdilbaqî Hemê Musê ez gelekî spasiyayî dikim û lo bi vî rengê hesan bi vî rengê kolay wek dibêjin bi Tirkî ne kolay ya kolay tişkî wilo dibêjin rehet baş bi vî rengê hesan rehet kolay gulo ji me li ser vê hoza delal axivî silav û rêz jêr û ji pîroziya wan jî dikim li ser vê dernegê li ser vê komeleya got çê dikin û hêviya serkeftinê ji wan dixwazim gelek spas xal silav û rêz ji te re Sağ beşter jî ji temamê hevalê li me gudarî kirin ji gişa silav û rêz em ji gişa memnûn dibin û tişkî kêmaniyek me jî hebire efû bikin û karin ji me re bişînin kêmaniyê me hebin jî karin ji me re bêjin bê ev kêmaniyê we hene em karibin rast bikin
هون جامعين وقتا جمر نبیجن ام جبر خو بلکی بیراتشنا نابن کارب جمر بیجن يعني برا جمر بیجم جویار بکرینه بيجي اشترى قالي جاميرا خلكين ميلوان درنا وايه نجارة تشي تيبين وات تيبين از تشي بيجم تيبين كردي ملاحظة عربي تركيا زنزانم اللي تشي هبن ونبيجن تشكي وهبن وادرنك هي كوملا هي القوسري بسر مربيني كارن جوار بيجن مرني ما يجيش دربه بن اموان ناس ناكن مجبير كربن نا تبن بيرامه برا او لما بقرن او خب ما بناس كرن بدن او بيبام لبيدرينش بوغ هاي مجوان شيبه بامكارب تكيليه بوارفين بله واج ویدا گنده عبیز جیوا شاندنه و ازمیره جی سلاف شاندنه جامعه ج ازمیره روای سعود کرد جبه ج ازمیره يا احمدي قولي خوارزيه مي او جي مالا قولي جوان ربيجن خوارزيانه منه ام قال كي جوان حزك انت سلافي مفرليك ام قال كي سلافي الوان ومال بطاون شي سرسری می سرچاوی می و ته و تماشاوان حمو ببینید خوشیه ده صعب تجي تمامي وتبدو من خوشيه دي وقال كي ممنون وهذا بخاطري وخير وسلامة شباش شب باش سرچاوی